Guys, kita lagi di PLTB. Aku takut guys kalau dia jatuh, aku akan mati. Mesinnya Sarah guys, padahal aku ingin naik ke tuka itu guys. Cuman Sarah gitu, nanti aku dikontak, aku mati dong. Sedangkan amalku masih sedikit. Guys, dia Sarah guys. Kalau dia jatuh guys, aku akan mati di sini. Astagfirullah. Guys, kita lagi di PLTB. Aku takut guys kalau dia jatuh, aku akan mati. Mesinnya Sarah guys, padahal aku ingin naik ke tuka itu guys. Cuman Sarah gitu, nanti aku dikontak, aku mati dong. Sedangkan amalku masih sedikit. Guys, dia Sarah guys. Kalau dia jatuh guys, aku akan mati di sini. Astagfirullah. Di lapangan. Yuk kita kita di sini di gedung gedung Takalar guys. Kita maju di Takalar ya. Adili semua di sini lihat pegolok. Jangan lupa di speaker guys. Waduh terjadi. Kamu Takalar guys. Kita maju di Takalar ya. Adili semua di sini lihat pegolok. Jangan lupa di speaker guys. Waduh terjadi.